Clear to le ngai thatu te zir top ni chibai le vekule tuntuma chon ni zan ram in khel result trimbul kan trananga tin zanin in khel tur fixer te le football thuleng te clear ngai thla khona nei chhole donang o tuntrum chu international ni zana friendly match trimbul tran ta da hela ni zana friendly match in khel ngai ven lole mu nom taka Brazil team anmol phawa anking pui friends song goal ni goal khatin anlo ne ni zana in khel mu nom taka hian Brazil le France in khel mu nom tak an chop chuaka game bo ro po trang takani ma se minute somthum panina France tan Kylian Mbappe chon ma an hroina goal akhunga France team hian goal khungpel tumin na takin an nor leta second half minute somruk panga na Liverpool forward Hugo Ekitike chon an goal ni na akhung le goal lu no reivak lo minute som sari pariat na Brazil tan an defender Jason Bremer chon an sipor aron su thena heti rol hian antler malama player thakan hanti angchi te chuan goal ro an thok chuak talem lova goal dang lubel zui talovin deshamanau te hin an selotin now Brazil te hi goal ni goal khathian an ne zui ta ane FIFA World Cup khel theitur zonna semi-final ni sana in khel munom takapo Europe lama game munum tak eng mozat khel ania ni zana in khela in Italy chon ne na changin Northern Ireland chu goal ni fain an ne he in khela in Italy tan Sandro Tonali chon minute somnga parukna ma an hroina goal akhunga Moiskin chon minute somriat na an goal ni na khung le hian har salutuk lo hian sini fain ne nan changa final in pet ka yen Northern Ireland zin kongero atopa FIFA World Cup an khel don noti achiang ta ane Italy hian finala Wales team penalty peta goal ni ne to Bosnia Herzegovina chu an machon don ane final hitun thani somthum pahat zan lai pela nei aniang hengba ka hian Sweden lampoin ne nan changa final in pet kain an khingpui Ukraine chu goal thum goal khatin an ne he in khelain Sweden team tan Arsenal team striker Trazet mai Victor Gyökeres on hat-trick simin anram hi final a hruai thleng ane ti hian Sweden team in final a hian Poland team chu an machon do na game a munom leang Poland hian semi-final an game khel poimo taka Albania team chu goal ni goal khatin an neya Robert Lewandowski le Zelensky te chon goal an khung ane heng ho ba ka hian Denmark lampoin nenan changa North Macedonia chu olsam taka silifaya nein final an lut he in khela hian Denmark team tan Gustav Isaksen chong goal ni akhunga Mikkel Damsgaard mai ba ka Christian Norgard te chong goal khat ve khung ve bokin anram hi final an hruai thleng ane final a hian Czech Republic chu an machon do na Czech Republic and Ireland chu penalty peta goal thumin an neya final hi anin hruai thleng ve ta ane heng ho ba ka hian Turkey lampoin final an luta Romania chu sikhat fain an ne he in khelain Turkey team tan Ferdi Kadilu chan ma an hruina goal akhunga Romania lam hian na takin nor zui ma seng golero an khung theilova final in langkai zo lovin an zin kong atopa Turkey eroin final an lut zui ta ane beisi pha ba ka che tha chho mai Kosovo lampoin final an luta beisi lo takin Slovakia chu goal thumin an ne he in khelen Slovakia team tan Martin Lucas mai ba ka David ten goal an khunga Kosovo team tan Hoxha Aslani Musija mai ba ka Hajis Ri ten goal an khunga goal thum ne na changchung hen final an luta final a Turkey nen anin machon don ane in khel tur zong hitun thlani somthum pakhat zana nei ani dona achak theu te hen FIFA World Cup an qualifyang heti megla hin zanina po football manga inel na te nei chunzom ani dona zanin in khel turero friendly match kan hanti ang chi kha ani thung don ane zanlai pel dar khatle minute song panga train in khel munom big chu aum don na khatle minute song panga hian England team chon Uruguay an lo mi khol don na Netherlands chon Norway lo mi khol don bokin Switzerland chon Germany an mi khol don boka zanlai pel dar khatle chan veya
Spain chun Serbia lo mi khwal do nen naktuk jing darli le minute somni panga tangin Argentina le Mauritania te anin machon bokang inke result kal santai na football thulenga lu chau donang o tun chu Mbappe Neymar chungchang asoidan train bul tranta ila Kylian Mbappe chun Neymar chu World Cup a inlan ngei se adu thu asai Mbappe chuan World Cup hian star player amamowa Neymar hi chu ani ya World Cup hian ani hi mule du ani chu mi tam takin anpom dan po ani he Neymar tel lova World Cup han thir ngot chu afu tok don lova keipo hian han thir ka du lem lo ani Ancelotti hian thilro puitak ati ngei karinga Neymar hi ramtan inlan turin akau ngei po kabe sei bok thil ani dan tak han soita ila World Cup khel turin ani hi ain fit to ka ramtan ain lan ngei kabe sei FIFA World Cup po hian a hlotlin pui ngei kabe sei tin Mbappe chon asoi Chelsea team en goal make to Liam Razenier point ni sang khan thu thar aneya Fabrizio Romano atarlan dan chuan Chelsea team hian che that pui lutuk lo ma se ban antum lem lova ma se UEFA Champions League ro a qualify pui angai don thung ane Champions League hi a qualify pui ngat ani chuan Chelsea team hian an roi chhun zom se lon tinani chu ma se Champions League a qualify pui lo ero chuan Chelsea team hian season kalmek a top rolin an ban ngei arinom Brazil legend Cafu point thu thar aneya Neymar chungchang angai dan choron soi vele ta yen Cafu chan mediaten anzona achanga Neymar hi tun hnaya soi sel tu antama ani na taka chuan Messi Ronaldo le Mbappe te ai poina thiam zoka theina le thiam na konga po ani hian antluk lo zok ani Neymar hi chu a football ron pian tir atang khanin athiam ma technical taka han clear point phak anom lo ani football khel tur piang ve shim ani ya chu tiang chu midang hian an nei ve lem lova Neymar hi antuk lo hle ti hin asoi Fabio Capello point Thomas Tuchel chu aron vau vele ta mediaten an zone chu changin Thomas Tuchel hian thilro puitak ati angai do na player thatak tak akola ma se pressure sang tak anei don ane tuna hin pressure nei lawangin ma se pressure sang tak ero ngal ane Premier League hi thilhar satak ani ya chunga tanga player lakhom chu ani boka World Cup a hin team thatak anei ngei don ne ma se pressure sang tak hi apal tlangero anga yang ti hin asoi Gary Neville po angeyom angreng khop maya karagarnen anzona inzo chungchanga anron chang vele ta hemi truma anti ti na hian karagar hne na Gary Neville hian ngeyom takin zona azota Mohamed Salah hi player Traber Premier League ka pahni na isoya Liverpool player omto aero parukna ni chawin ida engeyom zia ti hin azot karagar chuan Premier League in foreign player thatak tak anom thina Thierry Henry te an tha ma Mohamed Salah hi chung zinga chon pahni na ani kati na mai ani Liverpool player ero an tel lova Liverpool player angzong kan soidon ani chuan Liverpool hi chu aro pui ema parukna omphak chau kati na mai ani foreign player zinga na chuan Salah hi pahni na chu ani nge lom ti hin asoi season kalmek atopuna Liverpool chu santo turmo Salah point tu anei sho ta khop maya nizan nama khan Saudi Pro League Club Al Nassr chung kar khata pau million pakhat point pani vel hlo turin an thlem ni tarlan ane Egyptian star hian season kalmek atopuna Premier League acho sandon ti ati chianga uitu po an tam to hle ane Mo Salah malam huntur achiang lova Al Nassr mai ba ka Al Ittihad chuan sum thanem taklo turin an thlem ve mek boka borok anei lian chhoveu turangai ane Arsenal lampoin ni zangkhan English mediaten an tarlan dan chuan an tlarmalam thum chak an tumna konga karas khelia chu senglu an tum ni hin an tar langa karas khelia senglu tur hian sumpo the chonual an tum bok varas khelia hi tun din huna a hlut na hi tam tak ni turangai ani ya Paris Saint-Germain hian chotir ro an tum lo hle ma se Arsenal team roin manto takalaklu an tum ve don ta thung ane Zlatan Ibrahimovic point ni zangkhan thu thar aron nei vele ta Ibrahim football azin konga player tha ti ber churan soi hian Brazil Ronaldo chu tha ati ber thu le greatest of all time ani thu asoi
Ibrahimovic chuan kan open lai tangin ani hi kangai sang ma player ro puyan ni ti po chiang hle chumi ti chiang tur chun ani hian a theina alan tir thrin na speed at nei tha ma a chak tha bok technique le finishing kan han ti konga po ani hi a tha filler laka tu man an tluk le thei to don lo ni tin Ibra chuan a soi midang fakre takin he tinga a fak chuan tha ati hle ni tura ngai o Rodri point ni sang khan thu thar aron nei vele ta City tana inland mek Rodri hian Real Madrid chu zom a hre lo ni tura ngai ane Fabian ron tarlan dan chuan mediaten zona anzota Rodri hi Spain Roma Madrid ta emo club dang po ni ta selu itumem La Liga hian le ti tumem katina ni chotin azota Rodri hian Karil ro changangun taka han clear chuanin kirle kadu nge yalom hei hi chu thu chiang ani he Real Madrid in minron som ani emo club dangin minron som po ni se soitur ka nei lova kamalam hun hi chu ka agent in aron ti chiang mayang chu tundin huna ero Spain a hi chong kir kalatum nge ani tin Rodri chuan asoi Real Madrid dream anam ta hle mai Sport Build News in atarlan danin Liverpool lam point pa ngai takin Azabi Alonso chu anbe chawtran ta ni hin alanga Real Madrid team lo enkol to tu Alonso senglu tur hianin inrem na nei pui thoi antum bok Arne Slot hian season kalmek atop huna Liverpool hi acho santo ni hin alang chawtran to wa bana tok thut thei tinani chu hemi huna hian Liverpool hian an team thrachiang tu Alonso hi an senglu mai arinom Manchester United point antlarlai lam thom chak antum na konga Archie Gray chu senglu antum ni hin alanga Tottenham Hotspur player thate an chuak nual turangai ani hrim Archie Gray po hi United lama kan mu thudrin na alianta tundin huna Gray hi Dortmund Chelsea mai ba ka Villa te chon senglu antum me ka Tottenham Hotspur lam hi antla thut ani chuan an player tha kan hanti angchi te hi chu an chuak nual tura ngai ane Miles Lewis Kelly point ni zang khan thu thar aron nei vele ta ha Lewis Kelly hi United chon senglu antum tak ang chhotran ta hle he thu hi ni zang khan Sky Sport News on antar langa Arsenal khelna mun chang tam to lo mai player tha ni box hi Old Trafford ta kan murin na alian ta United hian Ned Brown le Lewis Hall te po senglu antum me ka ma se Lewis Kelly hi an la lu theidon ni chon heng ho te kalsan antum ni hin alang Arsenal hian chotir an phal mai thei ni turangai ani ya kan mu te po arinom chhotran ta hle tun naya khan Toni Kroos an football khel a cho san chungchanga zona po aron nei vele ta mediaten an zona churon changin Toni Kroos ang ka soi to ang khanin thildik ani ya ka thutluk na siam khan inchir na kala nei mi alo ane ka football zin kong ka trantir khan kalo suang to thin cho ka hun top lama chetaka thun khar ka tum lova chu ka ti tare nga ka lom na po ani nge ka that wang lai takin football khel ka cho san kha thil tha tak ani ya mitam tak hian ani kha chu a hun lai chon a thra a hun top lama chon a chhewe ta dewani kha an tiang kha ka du lova football hi ka mangai ma nuam po ka ti ane a hun taka football khel po ka cho sanin ka hria thra in ti tak le midang point thra min ti lai takin ka cho san the kha kalom ma fans te laka kalom ha ka khel pui te laka po kalom hle ka trophy choi za te po khan min tilom ma a hun taka football khel ka cho sana insure na ka nei lo tin asai Steven Gerrard point Mohamed Salah chungchang anzo na chu ron chang vele ta Steven Gerrard chuan ani young player tha hi chu nei le mai a har to wang Liverpool team hin an chuatir don ti achiang ta tu thutluk na nge ka soi thei lova Liverpool team hin an nor po ani mai theye Masemo Salah anga player tha khatiang thil ti thei kha chu engtika ma Liverpool hin an senglut le mai to lawang hetiang player tha big senglu hi ahara sa ma Liverpool po hian an ti le mai thei point ka ring to lo ti hian Steven Gerrard chun asoi Jamie Carragher point Arsenal team chu aron kap vele ta kap hanti an that na tur lai aron soi ani berang chu Jamie Carragher chuan Mikel Arteta hi hril kadu chu player thatak senglu amamo ane he team hian tha chu anin tiviau mai theya ma se player pako vel lai chu senglu an lama moin ka hria
that lo na lai an langa emema Mikel Arteta point a hriat ngei karing ane player pakwa ve lai chu he team hian champion thei tur chon an lama mowa teu ringot lava champion an du ni chon chu ti an momo ti hin asoi football legend kan ti tur Baptiste ta point thuthar aron neya Rio Ferdinand YouTube channel akom na football player khel mek zinga striker thra ti ber azota Baptiste ta chon hemi anzo na hi changin tun din huna chon he thil hi soya har sa le Mbappe te Lautaro Martinez te an thra emema Erling Haaland po ala ome heng ho te hi han clear le tawang wang ila ani na taka chon tun din huna Erling Haaland hi Kovela striker traber ani ti kanpum tlangin karinga soisel tur po omlove Mbappe hi athra emema Martinez po athra viave mase Haaland ang that na hi an nei lo ti hin asai Manchester United le Liverpool point court of sight in atarlan danin Pierre Kalulu chu singlo antum ve ya anin chu chaudon a ang le Juventus defender hian tun din mona club chosan adule dulo hi hriat lan ni lem lo ma se club pahni te ro hi chan singlo antum ngei ti achiang ta ane Kalulu hi tun din mona ahlut na hi atam viau turangai ani ya club pahni te hian singlo thei takmo Chelsea lam point striker thar singlo anna tum chho ta fan maya nizan nama han court of sight in atarlan dan chuan Dusan Vlahovic chu singlo antum do ni hin alang Vlahovic chen tun din mona nizan ve khan Juve hen contract har azebel trap ni hin an soitlat boka ma se football hi chon thil thleng theilo om lem lova Vlahovic se Chelsea kan muthut ani point amak lo turangai ane ma se tun din mona Spurs nam point singlo antum ve mek bok Cristiano Ronaldo point thulo mam hria tur anei do ni hin alanga afapa Cristiano Ronaldo Jr chu Real Madrid chon singlo antum nia tarlan ane tun din mona Al Nassr Academy tan inlan mekin ache tha angreng viawa kumsom pangami chau nima se Real Madrid hian an academy inlan turin ani hi singlo antum do ni hin antar langta ane Al Nassr train Real Madrid ta apa nung zoyin Cristiano Ronaldo Jr hi alu mai tepo arinom Arsenal lampoi ni jang khan thu thar anneya City chu makhalen Alfin Osborn chu singlo antum do na Hearts defender kumsom pasari leka upa singlu tur hianin sumpo the chunwal antum ne tarlan ane chuti rolin amanero atlom hle turangai aniya Euro noi ni le singa vel chau ni turangai ane chuti rolin amanero atlom hle turangai aniya pau noi ni le singa vel bak ni lo turangai ane City lampoin singlu antum meka ma se lomna won lampang player thar singlu thei tak mai Arsenal team hi pan arinom ta zok ane Chelsea lampoin ni jang khan thu thar an nei vele ta rol thar ma bak eng tak mai Marcel ta nei lan mek side ramad nia chu singlu antum do na ramad nia singlu tur hian sumpo the chonwal antum bok yan subebre singlu lotum to Chelsea lam hian mi thar singlu antum na sakhop maya Side ramad nia singlu tur po hian thei top an chhuale don ta ane tu din mona khel mek na Marcel lam hian chhu an phal mai thai ni hin an soi tawa Chelsea lama kan mu ring chin phot mai ngo Bayern Munich lampoin an forward Michael Olise chu chuatir an tumlo angreng khop maya Liverpool in world record fi pau million za sumsari vela singlu an tum na chu an nol tak thu ni jang khan puan ane Olise hi tu din mona Liverpool lam hian mo sa thak tu turatan an ot angreng khop maya talk spot in atarlan danin aman atan hian an club transfer record in pau million za sumsari velindor antum ni atarlan ane mase bayan lam hian chuatir antum lo thuin an lo chang leta friends forward he Bayern Munich a khel chun zom zel arinom ta ane team token atarlan danin Liverpool point thu thar an neya Luis Suarez chu singlu antum thu puan ni hin aman atan po pau million samruk pakwa lai the chu anin huam thu an soi Sporting Lisbon ta nei lan mek Luis Suarez si season kalmeka ache thakop maya bodolaka an comeback na konga pomitrang kai tak ani nge Liverpool hian an singlo mai arinom tun ma Luis Suarez kan mu kha chu ani lova hei chu Luis Suarez dang zok ane Luis Suarez thar Liverpool kan mu le mai arinom Ole hatichin hatun tumatan ni mai se clear to te channel min ngai lut sakain chunga lom thu ka soi tak meu ane
like share le subscribe mai ba ka hype te po hamin han ti sak chole ta zel ula kha ha channel len chole zen tur ta na poimo tak ane ole thongai nom tak te nen mu chau chunom zel kan tum don nia